Phinde nginibingelele Dokotela Uhlophe wasobhuza kangwane ngendabuko. Thi anginibingelele nonke silapha emakhosini endaweni yaseKhayelitsha eKyaza, Cape Town. Bayazi ke labantu abaningi, people from Eastern Cape, people from Joburg, people from Mpumalanga bayazi nasikhuluma ekhayelitsha. Ngithi ngila Umsamo manje. Umsamo ukhona uvuliwe eCape Town, new site of Umsamo wakaHlophe, lapho esikhiqa khona emagula, lapho esisiza khona abantu labaneyinkinga lehlukile. Hlobo zenkosi ake sikhulumeni ke manje. Nawu umelaphi wendabuko. Sikhulume ngalento okuthiwa inhlanhla. Ngane zethu inhlanhla into lephehlwa ngandlela lezinengi, futhi ngandlela lezinengi lehlukile. Nawu uyafika ke la kuHlophe uyabuyisa kahle. Ayikho into lengithi ngiyakhona ukuyenza ningayenzi. Ngispecialize ngako lengakwazi angikwazi. Ngidlulisela lokho ngaphambili lo ngakusiza. Ngani zenkosi nasikhuluma ngomsamo, sikhuluma ngendawo lehlonipheke kakhulu na umuntu umelaphi wendabuko. Ngithi ke nje wanibona lapha sengiphethe lo msebenzi wabantu labadala for iminyaka, sengisize abanengi abantu laba. Ngithi ngaleyo ndlela leyo ngiproud futhi ngiyigcabha ngomnyaka. Ngithanda nonke. Usalo subscribe lapho lelo button elibovu uzokwazi ukuthi ucheck more videos. This is a new site of isigodlo sami lapho engenzela khona ngithakathela khona la eKapa. Thokozani.